dan pred mofuconom. Jeberi! Dobrodošli, danes je ura je 3 zjutraj, mi da se ful trudimo, da bomo konc on time. Ne, ni ura, je kao 9. Zdaj tukaj jaz rišem te fine lines, ki imam pač mirno roko. Mehko roko. Ne vem. Glej to, le magic. In zdaj sem skoraj zajebala tega. In delamo na istem pisovaru naenkrat. To ti pisovar ima toliko detajlov, da kar hudo. Zdaj bom končala in vidimo se jutri na mofuconu. Bye! Smo tukaj in hodimo okrog z džunglo, zato ker snemamo njihov first time experience na konvenciji. Izabel, tukaj je Doomslayer, tu pa ostali ekipa, ki snemajo zdaj neke intervjujčke, ne vem kam se kupujejo stvari. Look who it is! It is my wife! Oh my god, it is my wife! Oh my god! Hi! Se ne vem, če se naj vidi nota. Umazana kamera. Končno so se dobili, zdaj smo posneli vse do konca in zdaj gremo se mi družiti naprej. Yeah! Oh my god! Naš en step je. Dojno! Zem! Kam dat? Daj mi za mej, za droge, no. Ne upa, vidi do njega, lega ki. Gremo do njega, no. Hello, Bowser! Ja, najboljši Bowser. Oh my god. Še presenetna. You say what to see, kad stavim. Jaz vas snemam zdaj. Oh my god, lej, ko imamo meči oblekce. Še videli smo Christmasi, po obedu imamo kregulčka. Kaj da bi se zmenile, da se nisva. Cute! Ja tak sem držala, ne, pa je šlo dobro, pa me skrat pošten, ker se fukalo. On se mi pa glas, mi. Ja, kako smo cute, glej nas. Ojoj. Ajaj. Kome, če ne vidiš, kad se Ja, res je, ja. Gremo se na srče jet. Walter Whitea, pa kaj že oni, vedno pozabim. Unga iz animeja nekega. Kaj že oni? Ne vemo. Ne vem, no. Oranžni oblečen. Ja so pogumne, stare. Zakaj? Imam celo rizuna. No, ti imaš pa celega pupka. Ja. Starih pista. Imamo ta mofucon problema, ne? Smrdi. Smrdi. Stari pizda, bi rekla te. Oh my god. Ono, it's a normal man under there. Ja, nič. Ej, sam so dejansko cute. Ja, ne da so. Makes me wanna be a furry, stare. Da so se šele zdaj videle. Zmenile smo se, da bom to vzela. Da se mi mora še enkrat program. Imamo torej adopted the lemon berry fruit pet with a lemon sticker and a certificate of adoption. Congratulations, you're a mother! Oh my god! You write your name and you write your kid's name as well. You take care of him. They're made with love. Očke ima pa zgleda po Atiju, ne da? Wow, Jesus! Čakaj, grem po mleko. Oh my god! Strawberry milk gore. Hvala, Kaja. Hvala, Kaja! Ja, obede smo Kaja, tako da. Damn, scripted. Se vidimo! Bye! Čau, čau! Ful smrdi, čipsa me kudojena. Sam jaz sem žena bolj, jaz moram mojega tipa naj, da mi piti da. Ja, glavne, kupili smo sweet and sour pickled plum chips. To je tako gor. Maga, to je Kaja. To ti cosplay je zdaj, Ja. Oh my god! Ova pa nimata Jessija, kje imata Jessija? Ega Jesse bi rabila nekdo. Zakaj si ti Ti bi tako mogla nasmejan? Jessie. To je pa ta nadrka, ne veš? Jaz sem Heisenberg, on je pa Walter White, ne? Ja, To ste dve osebi. Tako da se sem že finščine učila. Oh no, I'm getting nervous. Če mi prije familije ubiti, ker se niso špansko učila. Oh fuck. I will do my lesson, I promise. My God, look at her. Ooh, wow.
mlađima će bi bil kanti. Ja, kanti. Da je naredan hair flip. Oh my god! Oh my god, look at what we got! Ja! Hvala Card Pointo za zastojn kartice. Pa čakam da opnemo pa da vidimo če je kaj pametnega. A še jedan! Upam da je kaj vrednega, net. Thank you! Fake Joška. Ja. Oh my god, koliko sta cool, joj! Snimam, by the way, teda, oh my god! She's fully loaded. Da si greš slika s Pikachujem. Wow! Ja! Ti pobuč ga, da se ne učutu. Oh my god! That's so cute! Yeah! Most iconic character ever. Oh my god, it's fairy dust. It's fairy dust. I haven't done my Spanish lesson. I know. Leave me alone. Oh my god. So cute. Ah. Wow. U Joške te snimam. Sorry, napadam te. Užak. This. Hey, you don't know they're innocent. This kid probably sets dogs on fire. Maybe this girl gets off to bullying Australian kids online, and this guy definitely watches. Exactly. Humans are full of secret nasties. It's why so many of them end up here. Most don't believe the word of the demon-obsessed lunatics. They are seen as kooks. Kooks. Such a silly word. Hi there, I'm Blitz, the only silent, and I'm the founder of IMP. Are you a piece of shit who got your stuff sent to hell? Or are you Everybody still loves me, right? I am still beautiful. I just need a little work done. Don't get distracted. Mistress Freeman, you saw the analysis from the Meekite spell. Many important historical discoveries were made by mages who Age tells me. Naravno je muzika. Izgleda da u kao da poslušam metal.
receiving an invitation. Sleep from which you will never awaken. No, I said please don't take us. No power on earth can change it. Ročne izdelane odkrojene osebne obleke do dovršenih dodatkov. Spring resonance.